Kubor na Khlam jong unong san Hima. Jingai Tika ye kiba khat pras nem sejrong kadangnya chai hakaleng ki jaka jong ka jela baro kawai. Nakaleng unong san Hima ni kasngi layo banya kren bat urang ba snong ka snong wa tabru uba job miki rambai balaya thu ba ka jingwan jogi nong song snong banwan ai Tika kala yat ben bat ki padba kala shim khia ba ha ba yade bat kani. Nakaleng jong ba rambai ulakan turu ye kibai pat kisnong ban shim khia ha ba yade bat ka jingai Tika knang banyada nakane ka Khlam. Ula ongru bagi Samla kala shimkia banwan Shakhmat banwan ai ya Tika. Habaya keren bat ke doktor I lengdo kabadai pek ya ka Jayau UHC Urban Primary Health Center. Kala yatu ba ka jingwan jong ki bawan ai Tika kala yad bek ya renti ha ka ba ka Jayau UHC Urban Primary Health Center ki ba khat pras nem hadu south nem ki balawan shim ya Tika ki don hadu nyau point riu persen. Bat nakaleng jong katanat kakotya kiyaru kinyai beteng hagini kisngi banwan ban aya ketika habaro kipadba jong kani katain. Mentah ni kenting ila yo hadu 160 ke krai kang don sok banwan ru ke lara kakum ke jing kadata bangi yo mentah ke kakum ke jing kanyi nang snong krai 100% ni indep mentah kesngi ban aya ketika ini kena 18 to 44. Kesenang jongi nomor ke 45 plus lu ngila dep ai ke data ni nomor beli ngila dep le pengila yo 95%. Tementai gini ki 18 to 44 ngila dep 100% ngila dep. Temut it was a very grateful ni encourage you give kesenang ru bagi bu ya kata ketong bagi dep ben ai gini ketika mau ke vaksin ba yin kloi no ben be jendat no uni kam kan bangila banrat dengan kong nak yunuk Khlam dengan kalau kecil cepat ba kibai hawai wei senang ru kidai benbut nuksa yo kum belong senang jongi bangin tang ila yo borok ila pan ke data na ko ini ki staff jongga PhD na jiao bakila ong ba haduk mentah haduk kini ke kenting ila yo 165 floors temut belong kecil kurku yungi Bat ngidap baru ini executive jong kadal pasang wat apro ngidap tak kecingpian bagi UI bagi kena kun Samla jongi I longsha kita ki bre ki ba belum kitkhia ye kani ka kam ngai ban rat ding khong yu Khlam lang kani ba som jong tang kata ni ya handi haji ya UPSC dang le tang bat menta bat kani ketika full session ti ngilayo khambit hi tambala kata rukla duna hi nama ka population handi haji ya hi baru kadan bai prahaja Chispa like Kudril. Di hadu menta bingin ken tetang 7.6% kita wan an. Di coming kadang wan hi ka response kan kadang ya rush hi menta ru kata ru ngin try bingin arrange by more session hani dia utin yo kan wan hi di bakat crash ni. Dia rashai la sini is like every day ya don session. Dia bu bingin ya ayuba in target by kan population bingin la ya bu bingin la yo bikin yo kan an Tika. Kilap nem bagi don ki bru ki ba ki bom kwa banwan ai ya kani ketika. Kidan ki nama bagi ini ki social media dan ki bayar page nang social media kadang ti kat project third kali ni ka kalong means ki vet ki ban ki page ini social media ki la long bi oi kala bande kata wat mentaro di kilawan ai hang ni yo doktor ngila le mandan side effect kami la explain ni ki bam dan ni tingla ong ki ru ban le shiyeng ban ong ki bai like ka response yang ki bagi daladep ai ru tinai le ba ma we hope for the best ni Tuan what CCM team member nak senang ru they are very helpful hadu menta bini yo ru it's through them only biar rap ini kimi yo dan ki rong basnong ni ki shim ki kerteng ki bagi dan ilale like for one side ki bam dan epic la ni adharu nila ong ki bakimbo lupai ki kerteng bengin conduct ki pa nanta session